Uniform Civil Code UCC sebenarnya lah itu komol sin B sama komisi member dan Rubik Teron ACC sama komisi member lapan itu Sunil Topi ACC sama komisi member itu konvoy kirim lapan itu ACC ACC lapan ini bidang lapan public security Jadi uniform civil code apa tak? Jadi tu kini Home Minister hanya minta tu kalau yang long Deputy Commissioner itu yang memang ramai itu dulu dah alam lah itu. Ada non kita bawa sekarang tu artikel 44 ada India Constitution Article 44. Dapat yang non Uniform Civil Code appeal selaku. Jadi itu Prime Minister kan cakap orang, Home Minister kan cakap orang. Sedang electronic lah kan, printed media, lalu ditong di angmo kita, lah kan. Standing Committee on UCC, masa meeting dah pilih, hari ke form Julai, dari orang tahu. Tapi no commission apa saja itu uniform civil code appeal tapi drama alang sama kan komunisnya kan dua itu lain lagi itu buat printed tapi electronic media lah tidak tang ini itu long lagi siapa parti kenapa kan siapa memang orang pilih komunis apa yang bisa kan sudah pilih komunis apa yang Jadi langsung aku cakap ini penting lah. Siapa lama pakai? Jadi cuma demand ke? Central government apa ini cuma demand ke lah. To keep Karbi Anglong, West Karbi Anglong and di Mahasab outside the purview of the proposed bill on UCC. So, Uniform Civil Code Bill non Parliament, monsoon session Parliament ano, introduce ko. Kung nilito ko bangke target no, nasensi semakin na parliament na ni. Ini nilito di mana bangke? Non Nagaland atau bangke Article 371A. Lapen Mizoram atau bangke 371G. Alam so article 10 versi atau bangke protection law. Lalu culture, social practice, customary law, marriage law, lapen divorce law, lapen apa? Mungkin itu citizen itu individual right aku tanya. Tapi non kalau dia mau lapen yang sih sama ke social protection law mereka itu. Isi step tak kali tak. Dia bangke sedikit dubom lah. Kita Nagaland pen Mizoram atau ke langsung Article 371 A lapen 71G ateng kan arrangement, political arrangement, constitutional arrangement. Jadi itu amanta constitutional law nang tap ipon nangi incorporate nangi itu ini itu puluh lalu Kalau itu mati mana? Dan orang makai isi explanation why? Pala mah tulan. Kopi apa? Kalang lo. Article 44 India Constitutional Law tok ang lo. Uniform Civil Code Kaslamia pa. Lapen labang ke Constituent Assembly pensi India Constitution ka selam hosi selam ponder sita hala bangsa huta Constituent Assembly lo right this element satu Constituent Assembly lo through the back door latum election cipahay dun derlo Congress la member pun sikiang lo langsung Congress la membership and dun lo amat Constituent Assembly lo at debate ho
constitution ke draft ahud bangke latum our views na bangsi opinion na bangsi constituent assembly la prevail det la soal lama pena masih article 44 bangke dak tok nang tok constitutional law seta Ambedkar ke ahem pulo pule pute chok lo cons ba Jawaharlal Nehru ta latum ta aning insan se lasi India constitution India political history long langdam politik Ambedkar mata aning oila he disowned the constitution alang ketok vega constitution ta 53 54 aning kana bangke alang bangke disowned ba aning isam sere athe ke kopi pot India bangke adet ta thedum ajati ta break jam ajati sida kedu lapen latum a culture latum a social practice latum a customary law like break jam langsung mong si India a country India dia bang kikim unity in diversity plan dan unity de dolo a khele break jam alam le break jam aju tang le break jam seta India pudora perlo seta aka break tadu alam da break jam Karbi Anglong lapen ensil salong ke doa Karbi lapen di masa lapen pinangan inglong asodo latum alam e Gujarat asor penciton te mati Nagaland asor alam ta Kashmir penciton te mati Mizo tu language ta hula Maharashtra asor penciton te mati langsung citon te seta India lapen durapet lo lasi pulo unity in diversity langsung potsi Constituent Assembly penta intellectual atum democratic minded atum anengka mata me mucho atum bangke hala 6 schedule po bang palupon 6 schedule palupon se atum jutang culture language kadu beri cheprek ek 6 schedule palupon se labang so bangke charilo seda lachot ke dorde ke mati lachot ke dorde 6 schedule penchot ke il tu ma culture il tu ma language protection puni program ni nona devida la UCC long taklang dak lo mati lalang asi a history bangal hello mopen ni anpar ke il tu Karbi Anglong lapan ensils ke hakru penta independent state independent country pule pura cho seta British atum il tu Karbi Anglong along le bangke hawara bangke 1838 aning kan na next North Kachar Hills bangke 1854 ani kan nang parhudelo di masa tentang North Kachar Hills ta rechudu Karbi tu me area ta rechu king pugawe emperor pugawe he seta habe pinpo lindokpo lai tum latum se det ke charilo lapen pini arni anta latum dubong lan pini arni anta lason ta thak sida Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen di masa along Karbi lapen di masa atum det kalida jemina ga tum Beti adam tu, mar adam tu, rangkol adam tu, rengmanaga adam tu, kuki adam tu, latung ta culture akhaitin ta duk. Lasinon uniform civil code abang ekopilon te. What is uniform civil code? Uniform civil code jong se non parliamentary law, non a thing as of now. Parliamentary law introduce namat past that. Raya Sabha law, Lok Sabha law, India President SNC pidat pulote, nan lok pa efengi ke. Ili tum inglong aso atum Karbi di masa kan cenglok tak itu atum ajutang jubat abang efek. If the proposed bill on UCC is introduced in the coming monsoon session of the parliament and get it passed, then it is going to have a negative impact on the social practices, customary law, divorce, marriage, lapen, long lea putak, lena putak tada, negative effect. Lahan lo. Kasi non itu ngi po bangke 1919 aning kanta British ahudlan. Hala bangsa ahudta dake backward track to sinang declare. Dia long UP long ke backward track to declare claim. Lapen 1995 kali 1935 aningkan 1935 aningkan ta Karbi Anglong West Karbi Anglong bangke partially excluded area to declare
lapen ke North Kachar Hills sabang ke excluded area. Mana pilo? The Government Act of 1935 was not applicable. Nang apply on it in the context of Karbi Anglong, West Karbi Anglong, and Dimensau district. Lasin non na mele letung di po abang ke UCC abila bang ceparai dia lo pustame Karbi Anglong lapen NCL sabang ke nang apply on it nang ji pat demand senil letung demand. Lasin nele letung tuning ring tung ini Karbi Anglong lapen di Mahasau long dak nationalist organization tupik Karbi Cultural Society, Karbi Lamed Ame, Dimasa Haito Hoba, Dimasa Students Union Association, Karbi Students Association the tupik laktum hada nelitum tuning rilu nang litum ka langsa pada step and sikeme through pinya media mencalang litum tuning rilu. Otherwise ilituma social practice ituma customary law ilitum kacipangria puthak kacipki kacika puthak longle kaceraya puthak effective athenon ke uniform civil code mane pelo isibet a set of rules vidupu Punjab asal kan ka apply a rules ilitum kana apply ko Bihar long ka apply all India 6 palam nak lek poda 6 palam nak lek Lasi halat tu mah rules a civil code se ilitum pandang apply ko pelote dak ilitum ke kursen ma wadet po senem po mata wadet po lahai kadok ke pinangan alam tu lasi kadok ke tentang Karbi nationalist organization atau di masa nationalist organization atau tentang nelitum ke pillo ya lah si uniform civil code apa tentang bangke kacetan rakyat je pen cedan nai lah lalu isi bang nelitum pilih kipunan ni bang kipuan tu isi lah bang neli aku information apa neli tu gitu non nang litum media long lang te thelong Meghalaya sor ke state kilong tanglu ada ke 60 ka dulu congress sang ma to oppose nang kok nomor ate Meghalaya state pan ke halabang sor constitutional provision bede non Mizoram bang ke article 371G ateng latum protection long lo latum customary law ka protect ya kan in spite of this also Mizoram chief minister ke non oppose ma oppose tapi non dai nelitum SC party penta lahem non alam nasala kan nelitum oppose no atau nelitum news nampak lang pamet ha asala mas nelitum pan min ke feki bilang lai dak tok et lo neli unik kai feki bang ke kene dei social and religious practices lapan customary law and procedure ownership and transfer of land lain efek ini tu macam tang jubat non bisa dalam non ada yang bangke marriage and divorce pay isi pudang non karbiatum example one example yang tu nak karbiatum ke teron pi pen teron pu ke cn cedulu serta Gupta lo sopen Gupta pin sudah bang CN me cetu me mati nang apply ko arta sinar jucot ko nang nikan ko isi pleng lama pleng arlo so bang nikan kena ke pleng lama pleng pusi nang ar jucot pon ndak lahai pen ceng log mane men ke fe ke itu mak customary law ala kam pi pede pe Christian kan Muslim tu man efek ko Wala nam India Hindu tu mangge Kristen tu mang thala Muslim tu mangge harus bang ti bang ko era tiga so pasila so di Muslim ko tiga Islam lake mane laki son wala kan kali ne dam jam po tupigi mane multiple areas ka effect po multiple not only your social practice it is going to affect your customary laws not only your customary law it is going to affect ownership of land of the tribal people also mane dam jam spread ko last see that is why constitutional long ke article 44 bang ke mopen ne dithano badi hala bang so ground men sike tok na ko Ambedkar la sa ning chitok de lo last see 51 aning kan nang litum neta long berlo te theklo 51 aning kan ta draft proposal place lo mati seta India government api abandon de to ta ke unity diversity India is a big country with
prek jam akai om du akai small nationality tum tu latuma culture ka prek latuma language ka prek latuma food habit ka prek apot si effect gaji pusi 1951 an ingkanta abandoned nona bangke la bangke aku ke implement po so Chinese se gemelo 44 an ingkan and 1949 an ingkan se article 44 ke constituent assembly atum constitutional ka incorporate pulote la ke Chini nang ko congress pirkat non BJP atum ke congress to agenda se implement pilu lake automatic lo Meghalaya so ta state ta dolo 62 ta dolo sta la tamke no protection am jatno mati non hala Nagaland atom ke 62 ta kali hai hala to bangke article 371 a hala dak si protection lo Sasa time pe lamang so uniform civil code ke tribal tumhan an ma ke no polo time te ko di card yang lang alam political party na an ke ong asan social organization an ke ong kan sampai dah so kali Karbiang non net kali north east the hill tribal teman ke effect ko lagi matne horen be kolam kali lo horen be kan pupede kolam kali Karbiang long a political leader kan pupede kolam kali pasti Conrad Sharma ke oppose lo mati Meghalaya sor banda effect po Arunachal sor banda effect po Tripura tu banda effect po Manipur long nala Orissa itu mati hela sor banda effect po la ke atela tenta Manipur long ta la tribal aso panang protection of la bangsa part la north east tribal atum pusintak nil tum bisito yung si conscious do pulo de react technology react nang ya poto react nang ko hala ano ni tum non reaction el tum ke long ke Mizoram chief minister reaction lapan Meghalaya chief minister reaction Arunachal chief minister panel forget about Karbiang long ali dar একদম সবটাই কইলো কার তো বলি কইলো আজি থ্যাংক ইউ স্যার ঠিক রেডি হয়ে সরি ইউনিফর্ম সিভিল কথা লৈ আমি হোম মিনিষ্টাৰৰ এটা মেমৰেণ্ডাম থ্ৰু ডিভিজনাল কাৰ্যালয়ৰ আমি ছাবমিট কৰিছোঁ ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড মানে এইটো পাহাৰৰ হিল ট্ৰাইবক পাহাৰৰ মানুহ সিহঁতৰ কালচাৰৰ ওপৰত সিহঁতৰ মানে সিহঁতৰ প্ৰেক্টিছ ওপৰত সিহঁতৰ ফুড হেবিট ওপৰত আৰু সিহঁতৰ মানে ল অফ ইনহেৰিটেঞ্চ মাটিৰ ক্ষেত্ৰত গোটেই এফেক্ট হ'ব সেইকাৰণে আমি আজি হোম মিনিষ্টাৰ হৈ এটা থ্ৰু ডিভিজনেল এটা মেমৰেণ্ডাম আমি ছাবমিট কৰিছোঁ আৰু মেমৰেণ্ডাম লগত আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ মই কৈ দিম টু কিপ কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং এণ্ড ডিমা হাছাও from the purview of the proposed bill of UCC. Our eta hoise to incorporate in the constitution similar constitutional article on the line of article 371A and 371G for the people of Karbi Anglong, West Karbi Anglong and Dimma Hasao district. Etle ami demand korisu. Mane Nagaland aru Mizoram ete culture upor ete protection paya 371A and G aru 371G. আমি কৈছো আমি ডিমান্ড কৰিছো তেনেকা ধৰণে আমাৰ কাৰ্বি আংলং এক্সেস কৰেও মানে সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কনস্টিটিউশন এমেন্ড কৰি সিমিলাৰ পলিটিক্যাল এৰেঞ্জমেন্ট আমাৰ মনে এৰেঞ্জ কৰিব লাগে বুলি আমি ডিমান্ড কৰিছো এইটোৱে ইয়াৰ অন্তৰ্গত নিৰ্বাচন বিজেপিৰ উদ্দেশ্য কি হয় মাত্ৰ বিজেপি উদ্দেশ্য বুলি নহয় কনস্টিটিউশন আৰ্টিকল 44 আপোনালোকে পঢ়ক তাতে আছে There shall be uniform civil code in the country. Our Article 44 incorporates 1949 the Constitution draft Constituent Assembly. It to homoye mane it to draft. Then 1949 to that Congress or agenda as a BJP implement to say. It you but BJP doing no. ইউনিফর্ম As a Congress mane what I call as a BJP to BJP to uniform civil code permanently for it. No, it is Congress agenda है. BJP it is for Article 44 to constitution incorporate करना है. Congress incorporate कर रहे. So main culprit is Congress, and BJP is implementing only the agenda of Congress Act. ইউনিফর্ম সিভিল কোড লাগু হলে পাহাড়ি এলাকার কেন আমরা প্রমাণ করব It is mostly politics.
সিহঁতৰ কালচাৰ ইম্পেক্ট হ'ব, সিহঁতৰ ছ'চিয়েল প্ৰেক্টিছ ওপৰত মানে নেগেটিভ ইম্পেক্ট হ'ব, সিহঁতৰ বিয়া ওপৰত, কাৰণ কাৰ্বিবিলাক মানে চেম টাইটেল মানে বিয়া কৰিব নোৱাৰে, এইটো নহ'ব। আমি এইটো বয়লেট কৰিলে কাৰ্বিবিলাক কোৰ চেনেম বুলি কয়, এতিয়া কোৰ চেনেম নহ'ব আৰু এতিয়া লেগেল হ'ব, এলেগেল নহয় এলেগেল হ'ব, মানে যেন ভৰাব নোৱাৰে, বিচাৰ কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া বৰ্তমানলৈকেতো চেম টাইটেল বিয়া কৰোঁতে কাৰ্বি গাঁওবিলাক পিম্পুহাবিলাক মানে বিচাৰ কৰে, ফাইন লয় আৰু পানিছমেণ্ট দিয়ে। পানিছমেণ্ট কেনেকুৱা ধৰণৰ দিয়ে? দুটা পানিছমেণ্ট আছে কোৰ্চেনে। এটাটো জটিলিৰ কাপাঙি, এটাটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী, এইটো নহয় কি বুলি কয় ৰাস ঠাণ্ডা অসমীয়া এতিয়া এইটো নহ'ব, পানিছমেণ্ট নহ'ব, এতিয়া লিগেল মানে লেগেলি মানে এইটো মানে একো একশ্যন ল'ব নোৱাৰে, সেইটো যদি পাছ কৰে। সেইকাৰণে আমি অপ'জ কৰিছোঁ। মাত্ৰ কাৰ্বি আংলং আৰু এনচেছ অফ ট্ৰাইবল বুলি নহয়, এণ্টায়াৰ হিল ট্ৰাইবল সিহঁতৰ কালচাৰ, ছ'চিয়েল প্ৰেক্টিছ গোটেই এফেক্ট হ'ব।